amatorero yagize abazamu bo guhemba le 30 le 31 bafite umukongoto hano hanze bari nabo kurinda isinga no kurinda bafle no kurinda kamera zikanisa ngo zitagenda ariko sabo kurinda itorero abari abanyamasengesho borinze itorero baratashe barapurinze bari wabo bacuritse imitwe n'umugore wawe arabizi ko utagisenga wazimye warangiza ngo dufite igiterane ngo cy'abanyamasengesho uri mu biki ngo turi mu giterane ngo cy'abanyamasengesho abanyamwuka bavandi uwonyura inyuma y'inzu yawe wa munyamasengesho yo kumviki yo kumva ugona nkafuso yikoreye ibirayi yo kumva uri kuri WhatsApp yo kumva uri mu rugambo yo kumva uri mu matiko niki yo kumva inyuma y'inzu yawe niki bo kumva mu rukerere niki bo bavandi ntimuza mu Kristo no kwitwa ibyo mutari ariko umuntu azazimana umugore akaroha akamenya ko umugabo we yazimye umuntu akazima haba nishuka ikabimenya nimatora ruigahombana huba warangiza ngo dufite umuriro nguzaka none umuhungu utarwaye rusoka ntagira umusonga ntagire nk'inda yanje yobuzwa niki gusirimba niki cyo mubusa haba nuko no sirimba naje suko bandi bazabagira suko bazabagira ninde vyonanira ninde vyogora tivyihutirwa kuba abarevera banza umenye ko izina ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo tivyihutirwa gutumirwa no gutumirwa conseil Serena tukayuzura banza umenye ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo ngo yujuje Serena ngo irasaguka ngo abandi bari hanze ngo yinjije miliyoni 1,000 ariko mana nubona ndabitekereje wa mana we amapepa azomfatira aha n'inyaha bizotomboke saragurike mferubi izo taho ndegeye kuzuza taho ndegeye gucagasa ndegeye gusa ko Yesu anandika mu gitabo cy'ubugingo ibintu biraza hano nyoberwa icyabaye muri isi y'abazima mana yo mwijuru mana yanje uzoza ryari mwami Yesu sinziriye we kanguka uzuke turuzi uyu mwaka Imana yanganirije kandi yarambwiye turabasuhuje amahoro y'umwami Imana asumba yomenywa atwarire mu mitima yanyu hanze yaha hari amakuru menshi cyane aya bahombye aya bapfuye n'abapfushije amako yapfuye impanuka intambara inzara amajwi y'abarira hanze aha muri iyi si amajwi menshi cyane ariko hari umusozi Imana yaturemeye hirya y'ayo majwi naha mu rusengero rw'abizera aha ubu ni ubusitani Imana yadukebeye ngo tujye tuza kuruhuka burimo ibiti byera imbuto z'uburyo bwose kandi byera bihanye umwanya buri gihe aha muri iki gice cy'ubusitani hari indirimbo ziramye Imana muri iki gice hari amajwi asengera mu kuri no mu mwuka uruhande rundi rw'ibiti byiza numa ziraguguza zikaramya umukiza mu kuri no mu mwuka uru ruhande rundi rugahamagara umukiza ngo uzagaruka ryari Yesu uru rundi tukumva mu ijambo ry'Imana imitima ikaruhuka yamajwi yose agatuza agashira tukagumana intera imwe ivuga ngo Yesu ni umwami cyo gituma rero kuboneka aha muri ubu busitani bwiza buhenze no kwigirira neza bikomeye cyane no kwikunda cyane
n'ukwishakira ibyiza n'ukwiteganyiriza. Imana ishimwe kandi Imana ibahereza umugisha. Muvuga butumwa wacu Imana imuha umugisha. Murakoze ku ijambo ryiza. Yesu abagirire neza. Twongeye gushimira ubuyobozi bw'urusengero baduhaye uyu mwanya. Cyo mwakoze turashimira Bishop, twagomye kubivugana nanone twabivuganye. Turabiha agaciro bivuye ku mutima. Turabyubaha tukabifatisha yombi kandi atari byo twigira, tubyakira nk'ikindi gitangaza gisha, kundi mugisha musha kandi mahirwe guhabwa impano ngo duhagarare tuvuga Yesu Mwami. Turamushimiye, Imana imuhereze umugisha. Pasiteri mwatwakiriye, Pasiteri mama, Pasiteri Imana iguhezagire cyane. Na Pasiteri Beni, ese ni Binyamini cyangwa ni Binyamini? Kuri Binyamini kabisa. Ni naryo zina ryiza kumaze kugira abana, niryo zina. Ko nakazina k'abana b'incuke. Kuri Binyamini kabisa. Imana iguhereza umugisha cyane kabisa. Imana iguhezagire rwose. Imana ikugire neza. Pasiteri Espoir, Imana iguhezagire. Imana ikugire neza cyane. N'abandi bose baraha, Mwami Imana abagirire neza. Ndimo ndumva ibyo tuganira, ariko kuko numva ndashoboye kubivuga. Nibidukuta niko bizaba byabonetse, ariko mu mutima ko ndabyumvaho. Gusa sinzi nimba kubw'Imana dushobora kubivuga, ariko twaza tubitekerezaho, ariko bikadutera ubwoba. Byanteye ubwoba cyane. Imana dushoboze cyane kugira icyo tubivuzeho, nikiba kimwe kikumvikana, Umwami ahabwa icubahiro. Kandi niba Imana igambirira ngo bigende gute, ubushake bwayo bubi. Turasoma Abaefeso igice cya 5 umurongo wa 14. Paulo yandikira Abaefeso igice cya 5 umurongo wa 14. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abona uko akumurikira. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abona uko akumurikira. Mwami Imana yanje, hari icuzi nanje niko mbizi Mwami. Sinari nkwiriye guhagarara imbere y'amaso yawe. Niko kuri kuzuye umutima wanje, kandi ni nako biri mu maso y'Imana yandemye. Ariko byantunguye birantangaza kubona umpaye uyu mugabane muri uyu mugoroba ngo mpagarare mu rusengero rwera ngo tuvuge Yesu Umwana w'Imana. Uri umunyembabazi iteka ryose,
kandi ntabwo tuzamenyera ibi, kandi nta nubwo tuzabyita ibyacu. Tuzajya duhora tuvuga ko bije nonaha ubwo kubw'icubahiro cyawe no kugenderera amateraniro yabawe mwami. Weyure Satani nibye nabe udushoboze kuvuga ijambo ryawe Mana. Umutima wanje sinzi ico navuga, nagishatse nakabakabye iburyo n'ibumoso, nahereye kare urushundura ndujurunguruza wose iburyo n'ibumoso ntacyo nafashe mwami. Kugeza aya masaha urushenga urushundura rurimo ubusa, ariko kubw'ijambo ryawe n'itegeko ryawe ifi zireremba zikaza hafi, uzigaburira ubwoko bwawe. Turagushimiye mu izina rya Yesu Mukiza, amen. Bwana sifiwe. Turaganira amagambo nka Bishop yasanze tumaze kubashimira. Mwarakoze cyane kutumenyesha iyi gahunda, turabiha agaciro. Imana ibahereze umugisha. Mwarakoze kabisa bivuye ku ndiba y'umutima, turaha agaciro ico mwakoze. Imana ibagirire neza. Paulo yabwirije ubutumwa bwiza abiyeshejwe n'Imana. Arabwiriza agera muri Efeso, arabwirizayo abantu basa naho bendaga gukanguka. Biravuga ngo nuguhishurirwa kumenya iherezo ry'urugendo rwawe, nuguhishurirwa kumenya ngo iki cyerekezo ndimo ku iherezo ryacu naha. Cyo gituma bivugwa ngo abo barya batubwiraga iyo ngo baza kuba abanyabwenge, ngo baramenye ibi bibasohoyeho aha barengewe, agafuro kakabarenga hejuru, amazi yo hepfo nayo haruguru agahurirana agasakirana, ngabona amagare n'amafarashi bakarokera muhengeri kibuye rija mu ntaba y'amazi utazongera kugaruka. Mose aravuga ngo iyo baza kuba abanyabwenge ntibabaregeze baza runo rugendo, babaragumye iwabo bakita ku iherezo ryabo. Gukanguka nugukira umwijima wo mu mutima, noneho wavamo amaso ataraya akabasha noneho kubona umuseke ugatambika, igicucu cy'umwijima w'urupfu kigakurwaho, izuba rikarasira ubugingo rifite gukiza amababa, umuntu agasohoka agakinagira k'inyana zo mu biraro, agatangira kubona. Yabona nikazabona, nukubona iherezo rye. Hari umuntu wavuze ngo iminsi yose umuntu arama ngo udakuyemo n'umwe, ngo yose niyo kwitegura gupfa. No kwitegura wa munsi wanyu ndi mu bitaro akuka kanyuma karoka,
intsinzi muri ubuzima ntabwo ari ukuyobora itorero Igoma ngo aho ngeze Bwana asifiwe. Sinzi ntiraba, sinzi zaba barengejeho yashuka muri CHK ntakiyanishaganya muri isi, nibwo intsinzi izabibaye, nibwo intsinzi izabibaye. Kandi ikiremwa muntu nicyo cyonyine kizi ko kizava muri isi, ariko nicyo cyonyine mu isi cyanga kumva ayo makuru, nicyo cyonyine cyanga kumva ibyo. Kristo. Bibiliya ivuga ngo umwami w'isi ngo yabahumye amaso y'umutima ngo batamurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza, arasiba umwijima uracura. Yesu yasubiyemo aravuga ngo imitima yabo ngo yabaye ibinure, amatwi ngo abibihuri, ntibumva, imitima yabo ntiyakira. Kubera iki? Yabaye ngumba. Abaefeso babanza gukanguka, wageraho bongera kwivangitiranya n'isi, basubira kuri Diana baje kuri Arutemi, bongera kubararira ibigirwamana, bongera kubiramya, bongera gukinga insengero, bongera kuba babandi bakera. Karagahinda ku mutima wa Paulo, karagahinda kubona abantu bagirirwa ineza ingana gutya bakayirengagiza. Karagahinda kubona abantu bakurwa mu kaga bakongera kwinyagambura bakisubizamo ubwabo. Arandika rero aravuga ngo usinziriye we kanguka, uzuke, Kristo abona uko akumurikira. Nta buryo nugira ngo kiri, ariko byibura ahondi noguma kuhatakira, ahondi noguma kuhamiririza, noguma kuharangurira, kavuga ngo mwana ngo ubwo ugenderera abandi nanje ntuzike. Mwami Imana, ubwo ugenderera abandi, umucyo wagakiza, Bwana asifiwe, ni itabaza ry'Imana rizarimurikira mu kiyaya cyuzuye ibihumbi n'ibihumbagiza by'abatwise. Imana igatunga itoroshi yagakiza mu maso y'umusoro mwiriya. Bwana asifiwe. Akaririmba akavuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha ngo yantoranijemo, mu bihumbi byinshi by'abasore tungana, by'abamama tungana, by'abagabo tungana, yantoranijemo ngo mishuti. Naririmba gute yarya, magana menshi y'abanyabyaha yantoranijemo ngo mishuti ye, ya 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 ya, uri nishimu umutima wanje. Bwana asifiwe. Isi niyo baza bavuga ngo ni igihugu kiroga, ni igihugu kiroga. Apana uburozi uvugwa muri isi, si gufwa ni isi.
ni igihugu gisinziriza abagenzi bashibwa, ni igihugu kinaniza abagenzi kongera guhumuka ngo babe maso. Biblia yavuze, Bwana sifiwe, ngo usinziriye we kanguka, kanguka uzuke. Sinda kankavuge ntacyo kare kamaze kubabwira, ariko ko numvise kaje reka mfe kukavuga, n'ubundi zampubuka reka mfe guhubuka nanone. Mwisi ishize nagize nk'inzozi, kandi kubwira abantu inzozi nta nubwo byemewe, ariko abahubutsi nitwe tuba tubivuga inzozi. Numva abantu baririmbira ngo hirya baravuga ngo nyamuneka mana tabari itorero kw'abantu benshi barasinziriye, amagare yabo ari ku miryango ategereje umugeni, ariko barakaririmbye mana yawe, barakanugereza ndibura ndasagatura. Ibintu biraza hano nyoberwa icyabaye muri isi y'abazima. Mana yo mu ijuru, mana yanje uzoza ryari mwami Yesu? Tuzamura ibiganza duheze si cyubahiro. Haleluya! Sinziriye we kanguka uzuke. Turuzi uyu mwaka Imana yanganirije kandi yarambwiye nguza uvuga kanya katari kanini cyanga kanini ntukaza wihanyagura, ngo kuko umwete wawe n'imbaraga ntabwo byokiza abantu, ngo nijuzukiza ntabwo ari ntahuye nabyo. Cyo gituma ukuno kwicara abantu bakidoga ntacyo bimbwiye. Uyu munsi ngo byaciyemo byananiranye ntacyo bimbwiye. Bijya byo kwiruka hano ngashinga agatoki nkaza mbe nanguka byarashize. N'amagambo angahe? Gukiza no kw'Imana isumba byose, gutabara no kw'Imana, kugenderera no kw'Imana yacu. Haleluya! Sinziriye we kanguka uzuke. Mukristo mwageze ahantu twabatindiye ngo asanga abagabo batatu basinziriye. Arabwira ati mwabagabo mwe, aha musinziriye ni yabi cyane, aha ni mukaga. Timuzi kumurezi wanyu Satani agenda zerera yivuga nk'intare ashaka waconshomera. Nta makuru mufite bavandi, isi irimo rwivuga, irimo mu Kirundi bazayita ngo ni intambwe. Nukuvuga ngo hari mwintare muri isi tisiba tizirya ibyatsi, nukuri kw'Imana tizirya amababi, nukugenda nugusakuma banyategekeye batazi kwiyarura, babandi batazi yo bava niyo baje, babaye muhigo wa Satani. Kubera gusinzira nta kindi zirya nibe nabo. Cyo gituma birivuga ngo muje umwete ntimukabe ibyangwe. Haleluya! Muje umwete ntimukabe ibyangwe bavandi, muje umwete ntimukabe ibyangwe. Kasuye muri akajambo gatoya. Hano hanze ari impango yaje ngo abantu barangana, ngo abantu baransebeje, ngo banaka bamvuze nabi. Shewe ntawe nza nkondana, kandi nanjye nza mvugwa nk'abandi, ariko ntawe ndakondana. Nukuri kw'Imana data wa twese. Uriya nkubwire, umwanzi wawe wa mbere ni nawe uzogusebya akagukoza. Ntaza agira inkozo ntabaho, ese sinayiparya aza kocora akagusandaza. Ni impamvu yo mu mutima wawe izi gusinziriza.
impamvu igukura ku gicaniro, impamvu ikwaka ibihe byo gusenga, impamvu ikwaka ibihe byo kuba imbere y'Imana, impamvu igukungutiriza uri mu nzu nta mututu kuriho, uri wenyine uri furi, nta musonga nta rusoka bukagukera udasenze. Bibiliya iri mu nzu nta polisi nta tegeko, uri wenyine bukira udasomye Bibiliya. Nguyu umwanzi wawe, nguyu umwanzi wawe, uwo nyine ndiwe mwanzi wawe nimero niwe nimero de nimero kombye. Nyuma y'uwo nta wundi uhari, nyuma y'uwo nta wundi. Ese yaravuze ngo kuko ibyica umuntu ngo bitagira gute, ngo ntibiva hanze ye, niko kuri kw'Imana. Haleluya! Ibyica umuntu ntibiza biva hanze ye, ntibiva mu baturanyi, si gufabya inkoko, si ibuye ry'itoroshi, si kandi kaba mu kirabura. Ibyica umuntu biza biva muri we, mu mutima. Twamara tukaririmba ngo ibi binanduza yaho, umuntu ntazabohwa n'amagambo yo hanze, umuntu azabohwa agacika intege agasambuka. Nange kuvuga kandi duweze se cyubahiro. Umuntu azabohwa agacibwa intege akaremuka iyo hayemezwa mu mutima n'ibimurimo kwagiye kuvuga Yesu imbere y'umuntu baziranye mu manyangano hanze. Kuravuga Yesu umuntu afite message yawe y'ububandi uri mu biki, umuntu agatangira gutondura umeza hano ngo hareriya akabagiye iriya mutuntu dupfuye nabi. No kuvuga ngo impamvu nta wundi zavuyeho, no kuri kw'Imana nibiri muri wowe, nibiri muri wowe, nibiri mu mutima wawe, nibikuri mu bavandi. Bwana sifi. Bakristo tugeze mu gihe amatorero y'abapantekote atakigira umwuka wera w'Imana. Turavuga impamvu ngazingahe zikwiye gutuma dukanguka. Impamvu ya mbere nuko tutazi umunsi n'igihe Yesu azozira. Kubera iyo mpamvu mumere nk'abagaragu bategereje shebuja aho azozira. Naza mu rukerera muzamusanganira, naza mu nkoko muzamusanganira, nadusanga Nyabugogo muri bisi tuzomusanganira, nadusanga twaherekeje abandi guhamba tuzozamukane n'abandi tuzoje mu bwami bwo mu ijuru. Mpamvu ya mbere ikwiye gutuma dukanguka nuko tutazi umunsi, ntituzi n'igihe uwo mwami azoziraho. Turi kumwe ba? Tuzamure ibiganza duhezeshe icyubahiro. Haleluya! Harakarimba bagazarimba kera kuri ururimi rumwe mu gihugu kimwe quelque face comme ça, pas ici. Bakarimba bakavuga ngo babiri bagaba muhura muguma genda gundi asigala, ngo babiri bazaba bari kwisekuru. Isekuru marayizi bene umunyantege ngera umushangu nyape yango agatumira unatewe bankumfasha hano ngo agaturuka hana bagaturuka ngo bagikubita gutya kabiri ngo Yesu utayara kalituwa kanisa lake. Umwe ngo asigara kubita aburaho mugenzi wagiye ngo atangire kuvuga ngo agiye hewe yamaze kugera ibwami ku Mana yacu. Kandi biravuga ngo mukanya ko kuhumbya no guhumura kanisa litakuwa limekwisha kunyakuliwa, lizoba ryamaze kugenda, litakuwa limekwisha kumulaki Bwana mawinguni, lizoba ryamaze gusanganira umukiza, lizoba ryamaze kugera mu gituza cye. Yesu abigishwa bamugenda genze bati ni gute kameme ya roho Bwana Yesu
ni nkaryari arababwira ngo ubwami buzatera ubundi ni nkaryari ngo uko byari bimeze mu isi ya Nowa none ugereranije ni nkagute tabuye rizosigara rigeretse kurindi mutipe ko atazavuga ibintu agira ibanga kugendana nawe na makosa baramutegereza arapfa ngo azuke gute bamaje kubonana nawe mwigisha ndigihe kuzogaruka ngo arababwira ngo haba n'abamarayika haba naje simbizi duheze sicyubahiro twese ntabwo tuzi aravuga ngo ni bya data wenyine gusa bwana zangu hari indirimbo mu gushimisha zivuga ngo bagenzi muwe maso ngo muhore mwiteguye ngo nukuri data bujo ntawuzi igihe azaza ngo nyamara zoza ku ngoma ye ngo yamakuba yamareho ngo duhore dutegereje abantu bazogira ngo bari kuri WhatsApp mutuntu ngo reka nawe arebe hajya hirya abandi bazabareba umukiza barashitse abantu bazogira ngo none nakanya gatoya ngo reka nawe ko abe kuwinyebya nakanya gatoya Yesu azobashanya itorero aravuga ngo bapfuye bumva ngo nibo bazongera kumva ngo ubwo azoza hamagara amazina yawe ngo azohagara mu isanzure kwijwi ritangaje impanda y'Imana nakamuka marayika abapfiriye muri Kristo Yesu bazabanza bazuke natwe bariho duhindurwe tuje gusanganira mukwe mu kirere nitaingia lango lake na sifa moyoni nitaingia washake nitasema siku njema wala twende sicyubahiro haleluya biravuga Bwana asifiwe ngo hahirwa umugaragu ngo data buje soza gasanga ari maso ngo ndababwira ukuri ngo kwazohaguruka ngo akamukenyeza akamwicaza ngo nitamutambua yeye kwa harama za majeraha yake ngo na karibu ya Yesu nitaka nzanezezwa na protokole ya Yesu ngo atanikaribisha ngo azampereza icyicaro azaduhereza icyicaro Yesu tituzi umusibiza ariko bizaba tituzi saha tituzi dakika haleluya Yesu azoza igiterane cyabaye Yesu azoza twaraye tubonye akazi Yesu azoza tutarahembwa na rimwe Yesu azaza ese ariko bimeze turimo dukura amafaranga mu mufuka Yesu azoza amakwe yabaye abantu bakiri muri reception muguma genda umazogenda unazosigara ya na wachawi watatangatanga kama popo na wakilia andamano kubwa siku hiyo kwenda motoni. Haleluya! Dima! Otatika soke salari boya. Odwini ya zolori buisa kise otalari moya. Ibi twagiyemo byo kwifotoza, ibi twagiyemo by'uburyarya. Nyiri tore ari hafi. Bibiri navuga ngo azeze tore urye, ngo azorgishira, ngo ari ryera, ritagira umugayo, ritagira umukanyari, ritagira gatsembwa. Haleluya! Ngo ryejejwe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Bibiri navuga ngo ahirwa abatorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Mwijuru ntiyameze nka kuri Foursquare. Uzoze numara ukubite hodi yariya urebe ko ari ukubwira ngo karibu. Ese siko imeze? Tiyakinguye kurango n'importe ki yinjire. Uzoze uturuka yariya ngo hoda bahano urebe ko ari ugusubiza. Ahubwo bazokeka kurwaye mu mutwe. Ariko mwijuru ntabwo wakinguye kuriya. Ngo kwirembo ry'ijuru haranditse ngo heri wale walioalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. Hahiriwe abatorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Ngo bameshe ibishura byabo babyezesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana.
biravuga ngo umuntu niyeza ngo yitandukanye n'ibidatunganye ngo azoba bayikira ngo kigirira nyiracyumaro. Kanisa safi bila madoadoa limesafishwa kwa damu ya mwana kondoo, limesafishwa. Ibi bitabo by'ino by'amatorero ntabo tutokwandika, arubatije utabatije, ufite umugore wa 4 n'umunani, abaririmbana udupoti mu mazu no mu misego, ninde tutokwandika ku gitabo cy'ikanisa. Ariko hari igitabo nyagitabo. Bibiliya ivuga ngo mbona haleluya, ngo ibitabo birabumburwa n'ikindi gitabo kirabumburwa, ngo umuntu wese ngo utanditse muri cyo gitabo, ngo inyanja ngo zigarura bapfuye bo muri zo, ngo bakirwa imanza zikwiriye, ngo ibyanditswe muri cya gitabo, ngo numvishwe rivugira kuri yande, ngo ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu bayo, ngo izaba Imana yabo nabo ngo bazaba abantu bayo. Haleluya! Ngo nibwo urufu imibaba gusuza umutima ngo bitazaba ukundi. Bavandi ntabwo hano tubona agatambaro gahanagura amarira, haba nubwo uzana Eskimo ndiyo hanagura amarira, nubwo uzana amawagisi yose na za sepeya n'amaholande ndivyo hanagura amarira, ariko biriravuga ngo uwo munsi Imana izahanagura amarira na Mungu atafuta kila chose. Imana izahanagura amarira, izakura imibabaro yose. Napfushije abana babiri, umukobwa mwiza mu bandi bose n'umuhungu. Bwana sifiwe. Ndarira ngo mare ndiyumanganya, ukunaje hano niyumanganyije, kandi kubera ko niho wagiye ntimwobona hazanyura amarira, ariko ndibaramvamo ni foto ndizirashira karaga kobwa keza cyane. Ariko twiringiye kuzohura na Yesu, azozazana agatambaro gatangaje, azokanyuza mu maso yanjye, umubabaro tuzongera kuba ukundi, tuzibagirwa ingorane zose imiruho yo muri isi, mbega umunezero kubana n'umwami wacu Yesu, nimureke ibyaha byanyu binda. Ariko abakristo tubanye nguje sinza numva runaka, nguje ntazamfasha, ngo njewe ngo mbabwire namayeri ya Satani kugira ngo igumi bamare ibasambagure mushire. Ninde wagwaye ngo wemera abantu? Ninde wagwama abemerwa n'abatemerwa? Ninde wagusingirisha igitabo? Ninde wakweretse page wazabandikamo abizera? Ngo nje ntaza ngo sinki mwumva muri imisi ureke nushaka ureke. Ninde wagwamagaye? Biravuga Bwana sifiwe, ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ngo ruracyahagaze, rwanditse muri iki kimenyetso ngo itaka azabi wowe. Imana izabaye, Bwana wajua walio wake. Imana izabaye bavane, Imana izabaye torero. Usinziriye we kanguka, utazatungurwa wa Mose, utazatungurwa. Bwana sifiwe. Toza. Ushize perutse gusoma ijambo ryo muri Matayo 25, umugabo w'umupasteri kandi mu ADPR. Yamavuga ngo iryo jambo ngo ni irya kera ntese giheke. Kazanya ngo arambwira ngo muri 40 ngo mfite mubwira nti wa munebwewe. Ntabwo ari ryo muri 40, si ryo muri 60, si ry'abazungu gihe baje, si igihe ba missionnaire baje, n'igihe Yesu yarahagaze ku musozi wa Mizeituni. Nibwo iryo jambo ryasohotse ngo ubwami bwo mu ijuru buzogereranywa n'abakobwa 10 ngo bajanye amatabaza yabo, 5 muri abo bari abanyawe, abandi 5. Ngo abaye ikiganiro gitangaje, ariko ndabanyamakuru bari barimo, ngo Yesu aganira n'abanebwe basigaye hanze, kandi bari bakinze ngo ijwi rikaza rimena hafi y'umwango, ngo rigasoka muri kadena na kadrema ngo rikamenengana, ngo bakamubwira ngo mwigisha twaje, ngo akabasubiriza yari ngo muri bande, ngo twari kumwe n'abandi simbazi, none ko ariho tuzanye amavuta sinigeze kubamenya. Ngo batangira gukabana amagambo hanze n'indani, ngo birangira avuze ngo nimuve imbere mwakoze zibimwe, ngo sinigeze kubamenya. Haleluya! Simbazi
nimumve imbere mwakoze ibibi. Uzi Yesu kubwira umuntu ngo mve imbere sunzu wakoze ibibi, mve imbere sinkuzi. Yesu je bagazubwiriza Yesu mve imbere wakoze ikibi, sinigeze kukumenya. Mwami Yesu jewe wari revera, jewe mwami Yesu ntuzane ko Yesu ngo azavuga ngo sinigeze kubamenya. Haleluya! Nico gituma rero bivuga ngo Bwana sifiwe, usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko kumurikira. Kanguka muvandi, kanguka. Impamvu ya mbere ikwiye gutuma dukanguka nuko tutazi umunsi, ntituzi n'igihe umwami Yesu azozira. Umudamu azobahetse umwana asanga asigaranye isume yonyine, umwana yagiye. Abantu babiri bazabaryana, naje kwicura asanga mugenzi we yagiye. Kandi umuntu ntazosigazwa n'ibyo bamuvuzeho, sibyo Pastor Binyami? Nta muntu uzosigazwa n'amakuru yo hansi, nta makuru bakuvuzeho. Niba shaka bavuga ngo ufite inkubi igihumbi baramaze, niba shaka bazizana n'amafoto yazo, niba shaka batangire kuzerekana kuri za WhatsApp ngo dore inkuba ya Binyamini, nta kibazo. Ikintu kizobuza umuntu ni impamvu zo muri we. Nta muntu uzobuzwa n'ibivuye hansi. Tituzi umusiriki. Abakristo barasinziriye. Abakristo barasinziriye. Bakristo murasinziriye. Murasinziriye. Haleluya! Barasinziriye. Baradamaraye. Bengi bayimudungira bobo. Ya. Bwana sibi. Abantu baradamaraye. Ngoko barargira, ko bararya ubuzima. Bara yakora kantisi kamwandikaho. Yagira ucyo ngo n'umusitari, yagira ucyo ngo niki, bagira gutya. Ho. Abakristo s'abasitari. Biravuga ngo dusana batamenyekana, ariko ngo turi birangirire. Ngo dusana aho ntacyo dufite, ariko ngo dufite byose. Niki dufite byose ni Yesu. Bwana sifiwe sana. Munishara alindela avuga ngo ukimupata yeye umepata vyote. Yesu ni mambo yote ndani yayo. Ya. Bakristo dusange guhamagarwa. Bakristo wa usinziriye we kanguka uzuke. Kanguka uzuke. Impamvu ya kabiri ikwiye gutuma dukanguka. Impamvu ya kabiri nuko hano hanze hari abajura. Hano hanze hari abajura bakristo. Hano hanze hari abajura. Siko? Hano hanze hari abajura. Yesu aravuga ngo Bwana sifiwe. Ngo azoza nkiki. Ngo azoza nk'umujura. Saa tusiyo iwaza atakuja bwana harusi. Muge tudatekereza. Hano hari abakobwa b'ababandikazi n'abajura bataba barasahuye amatorero, basahuye imbaraga mu makorari, barazimaze. Hano hanze hari abajura. Abajura Biblia ivuga ngo umwanzi ntazanwa n'iki, ntazanwa n'ikindi atari kwiba. Uzubanza utekereze, wibaze, usubize ubwenge ku gihe, wibaze inshuti turi kumwe ni umugenzi Imana impaye cyangwa uyu n'umujura uri mu ngendagenda karagenda ntata. Sawa usiyo iwaza azokwiba, azogucukura, azokumara imbaraga, azokumara amavuta, uzisanga warakawutse, uzisanga. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo Bwana sifiwe, ngo komeza icyo wahawe, ngo hatagira uzaka kwaka ikamba ryawe. Komeza icyo wahawe, hatagira uzaka kwaka ikamba ryawe. Ya. Komeza icyo wahawe, hatagira
abantu barasinziriye. Dore ntamenye n'igihe cyatibutse, ntamenye imbaraga zashize n'amavuta yashize, ntamenye igihe icy'agaciro yari yahawe cyashize agasigara akibura muri tema dui. Abadamu babiri babyare mu bitaro Yerusalemu, siko byagenze nijo bajayo bose baragona kwa kundi tuba tubigenza, ngo arangize umwe aryamira umwana we arapfa. Uzi igihe ibyaho bizopfa igihe cy'ibitotsi bikuremeye, muri bya bitotsi byawe, muri iriti murimo, muri ubuzi murimo, ntuzawugeze nawe, ntucyumva Imana warayibuze nawe yarakubuze, nta kontrole kibaho, nta kintu waribuze. Umwanzi azaza akakwiba n'inzozi wagiraga, akaziba akazijana, ugasigara gutyo ukuri kw'Imana Data wa twese. Ya makorasi za ndirimbo zo mu ijuru, cya gitaramo cyabera babera bagazura rubona bikanga, ukazisigara urota ingurube, utunya udupusi, ukazurota utuntu, ukabona n'utunyama ku ruhande. Nukuberiki nuko umwanzi aba yarububye mu gihe usinziriye, akakwiba iby'agaciro wari warahawe, akakwiba ugasigara utazi ugeze, ugasigara. Bavandi usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Kanguka uzuke, kanguka wewe usinziriye, uze burenda gucya. Uyu mudamu ngo abonye kuko yaryamiye umwana yabyaye, ngo yikura intumbi mu gituza, ngo ayishira mu gituza cya nyirabitotsi kazi, ngo afata umwana muzima mwishira mu gituza, cyashaka gusinzira yamamuguma iruhande. Noneho wa wundi ngo akora kumva wapi, ngo akora tinapfushije se naretse se, byabaye bite? Ngo yitere hejuru mu gitondo, ngo arebye mu misaya, arebye no mu ruhanga, ngo arebe naha abona umwana suwiwe. Abwira mugenzi ati mbu umwana wanje atariko shikirwiriye, uri mubiki wamwicanye kazi we, wishe umwana none kura umwana wanje. Urubanza ruhereye mu kagari rurananirana, mu mudugudu rurarenga, imirenge yose, intara biranga, barawuruka neza kwa Salomo. Cyaro no rubanza. Uyu mudamu karazererana intumbi atari yiwe, nguwo n'amasazi, nguwo karazererana intumbi. Bamwambuye umwana ryari, ni muri cyagiye cy'ibitotsi. Bamwatse umwana muzima ryari, ni muri cya. Bavandi ubu uri murazererana ibintu bitari ibyawe, ubu uri mu ngeso utagiraga, ubu kurazere kurazererana inyifata utagiraga. Byiringiro ngo gisinziriye gatoya, ngo bamushijwa byaha baraza, ngo bamwambura ifeza yari afite, ngo barazishogora, ngo barazijana, ngo yiteye hejuru, ngo asanga barazijana. Ngo urugendo rwasigaye rwari urw'amaganya n'agahinda. Ngo arabaza ngo ese muri urwo rugendo none yifashe gute? Ngo inzara yaramuriye, yarakubititse, ngo yari umunyamaganya. Izi feza n'izahabu yambuwe, bavuga ko n'ibyishimo n'umunezero mu nzu y'Imana Satani zayububa ikaka umuntu yaruha agakanyaraza, amaraso yakamera nk'ayikirondwe. Abantu bose bagasigara bibaza niki cyamubayeho. Aranezerwa yaratswe umunezero, aranezerwa yaratswe ibyishimo, aranezerwa yaratswe imbaraga. Nicyo gihe abantu baheruka n'abahanuzi byamara kunyagwa, umwanzi yamara kubyiba, bagasigara biyaranja, bagasigara bavuga ngo Imana irambwiye ngo musengere so cyane, ngo abantu bamugendaho, naho yarapfuye imyaka myinshi. Nicyo gihe abantu badasigara bitwaza utuntu byararangiye burundu. Nimuheze se cyubahiro. Ariko biriravuga ngo nzaba nisiganiye abantu bakeya, ngo mu itoro ry'isarute, ngo batanduje kwizera kwabo, ngo abone bose agendana naje ku musozi wanje wera.
wandikira marayika w'itorero ry'Isarudi umubwire ngo nzi imirimo yawe n'amakuba yawe, ariko muri ivyo bihe bigoye ngo nzaba nisigarisha abantu bakeya cyane b'itorero ry'Isarudi ngo batanduje imyenda yawe, ngo abone bazagendana naje. Nimuheze si cyubahiro ba, tongera duheze si cyubahiro ba. Haleluya! Ahirwa abasore bataramira umwami, bavuga ibitangaza Imana yabakoreye. Tuzi cyagihe uri mu bitotsi bya nyuma n'abana bishaganya ngo mwe ngo ndimugiriye Adabu ngo hantu munkuye ngo sinzaho narindi ngo reka ndare mbasezereye ngo iswari muzoyisanga hariya ngo ikiyiko hariya kugira ngo hatagira katuka gushaganya ukamugenda wese uko akabaye. Tuzi cyagihe abandi kuri Prayer Mountain bahamagara ngo uzoza ryari Yesu wime ya ngoma yawe, uzoza ryari mwana w'intama w'Imana. Haleluya! Timai! Otika toke teke handu du. Ariko Yesu nabwiye umugabo umusaza ari hano utambutse inyamata ukiya gatoya ngo kubera inyote gusoma Bibiliya ngo azaryama iminota nkinga ngo akumva ko ikintu kimubatura agira aga telefone be nakakagatoroshi ngo akagacana kirenza hirya y'ikirengete ngo akaba nkurambura gasoma nka passages zibiri ngo akumva araruhutse. Nyuma y'akanya gato ngo agasubira kumva inyota iramubatuye ngo akaba nkusoma Matayo 13 umugane w'umubibi ngo akumva ko aruhuka kongera ngo agasinzira ngo ntazi ingenda zasoma Bibiliya mu rukerere kugeza mu kerere mu gitondo. Nguko kuba maso, nguko kuba maso, nguko kuba maso, nguko kuba maso. Cyagiye uri muri muda hamwe sinzi umvuri muri esprit d'équipe ukazunywa abandi umuntu azera ifoto ngo bamuvugeho niba ari mwiza akamagira ngo nimunkomante abantu bamwe bagakomante abandi bavuze ngo ukuntu wari umeze ngo uri mwiza ngo umaze gutakaza ibiro ngo ukuntu umeze ngo ari ukuntu. Tuzi cyagihe nyamara bera baryo bahora bari maso ngo babwire umwami byaryo. Abera bahora bari maso babwire umwami byaryo ngo naze rirengere. Uzoza ryari Yesu ngo wime ngoma yawe, ariko Mana ya Bwana sivi mugicuku hari abasaza, hari abakecuru, hari abasaza kameritazi, hari abasaza abanyamerika bataravuga mutandao, hari abasaza YouTube itazi, hari abasaza ariko bazabaye gukamuntegeka zabo. Bamwe muri abo barwaye cancer, abandi barwaye prostate, ariko bazabegera igikuta bakabanka baje mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana ngo umukwe n'umugeni bagahamagarana ngo niba naho mbyumvise hamagara ngo ngwino. Haleluya! Umukwe n'umugeni bagahamagara bagenzi uracyahamagara n'umukwe uracyakumva byararangiye bye sinzi bakristo mwe bakristo amatorero yagize abazamu bo guhemba le 31 bafite umukongoto hano hanze bari n'abakurinda isinga no kurinda bafle no kurinda kamera zikanisa ngo zitagenda, ariko sabo kurinda itorero. Abari abanyamasengesho borinze itorero baratashe barapurinze bari iwabo bacuritse imitwe n'umugore wawe arabizi ko utagisenga wazimye warangiza ngo dufite igiterane ngo cy'abanyamasengesho uri mu biki ngo turi mu giterane ngo cy'abanyamasengesho abanyamwuka munyamasengesho uwo gufatira kamera binyamerika ngo utanga urugero ndumwishwa abanyabyinshi witonda uwo fata kamera akagukurikiza siwe president w'abanyamasengesho cyangwa vice si usobanura amandiko akagukurikiza ngo turi umunyamasengesho akagukurikiza ku wa mbere ku wa kabiri nimugoroba ku wa mbere mu gitondo mu rukerere akakuzana ku cyumwera akadushirira hanga ubuzima bwawe twosanga uri umunyamasengesho cyangwa twosanga uri ngembo cyangwa twosanga uriki uri umunyamasengesho. Bibiliya iravuga Bwana sifiwe ngo nuko bamaneko ngo baza gutata inzu ya Daniyeli ngo bumva ivyarimo
ngo baza batogera bagituruka hariya ngo bumva Daniyeli we kindi mbazo kasa kisalari boya gri pumu ngo bigire imbere gatoya Bwana asifiwe ngo basanga karamye Imana yiwabo ngo ereke ngo idirisha ryerekeye Yerusalemu ngo baravuga ngo abandi bose ngo bubahirije ukwe Daniyeli ngo karasenga Imana yiwe bavandi uwonyura inyuma y'inzu yawe wa munyamasengesho yo kumviki yo kumva aho gona nkafuso yikoreye ibirayi yo kumva uri kuri WhatsApp yo kumva uri mu rugambo yo kumva uri mu matiko niki yo kumva inyuma y'inzu yawe niki bo kumva mu rukerere niki bo bavandi ntimuza mu Kristo no kwitwa ibyo mutari niba hari ikintu Satani kunda niba hari abakristo Satani kunda niba hari abantu Satani zivibura ikavuga ngo ngaba abana banje nkunda nkishimira nabantu bazabavuga ibyo batari nabantu biyita abanyamasengesho atari abanyamasengesho nabiyita abanyembaraga ari bisenzeke ari bibore nabiyita abera banditse mu gitabo cy'urupfu ariko umuntu azazimana umugore akaro akamenya ko umugabo yazimye umuntu akazima haba n'ishuka ikabimenya nimatora rigahomba nahuba warangiza ngo dufite umuriro nguzaka none umuhungu utarwaye rusoka ntagira umusonga ntagire nk'inda yanje yobuzwa niki gusirimba niki cyo mubuza haba nuko no sirimba nanje suko abandi bazabagira suko bazabagira ninde vyonanira ninde vyogora ninde vyogora hano hanze hari abajura hari abagabo babahanga bari hano hanze bafite $500 bafite $1000 bafite desa bafite amafra bafite n'abahanga batabaho Bwana sibi ariko Yesu yavuze ngo abo data yampaye ngo ndabapfunyitse mu biganza byawe abo data yampaye nubwo abajura boba ngo ntacyo bazabatwara ntawe uzabavuvunura ngo kuko data wabampaye ngo arusha bose gukomera data wabampaye arusha bose yema bibutsu wite timugatuve ijoro rirakuze dore bugiye gucya mazigitondo bagira biravuga ngo arumpamagara Liseye ngo aravuga ngo murizi we ngo ijoro rigeze ngo aramusubiza ngo ijoro rirakuze ngo bugiye gucya ariko ngo bwongere bwire bugiye gucya mu mitima y'abizera dutegereje igitondo cy'ubugingo bugiye gucya mu mitima y'abatizera buzongera bwire butazongera gucya ariko kubizera hari igitondo cyiza nkomezi yari yararirimbye ngo maze abakiranutsi bazohabwa ijambo sinzi uko yagaza aririmba abakiranutsi bazahabwa ijambo ya hazabaho ijoro ya Yesu nagaruka mu gitondo azo urasubira wihangane wa ariko mana yanje we tinga lololo ya soki salari bungini ya zomoya edingwini ya koki salari bongo etima toki se kisa Mwami Yesu zanibuke mazina yawe Mwami Yesu zanibuke. Hakikisha kwamba jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Hakikisha hamya neza ku izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo.
ntibyihutirwa kuba abarevera, banza umenye ko izina ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ntibyihutirwa gutumirwa no gutumirwa konseri Serena tukayuzura, banza umenye ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ngo yujuje Serena ngo irasaguka, ngo abandi bari hanze, ngo yinjije miliyoni 1,000. Ariko mana nubona ndabitekereje wa mana we, amapepa azomfatira aha n'inyaha bizotomboke saragurike mferubi izo taho ndegeye kuzuza, taho ndegeye gucagasa, ndegeye gusa ko Yesu anandika mu gitabo cy'ubugingo. Ibindi ntumbaze murinzi wemenyesha ibihe iwacu se ni muhero. Iyo ndirimbo yaririmbwe n'umukobwa witwa Rebeka mu 1843 ngo babwiwe ko Yesu azaza muri muvuma y'abamilere, ngo babwiwe ko Yesu azoza le 22 z'ukwezi kwa kane, ngo kutaraba bagiyeyo bose n'abagore n'abana baje gutegereza umukiza, ngo bariyeza bava inyuma, ngo bategereza Yesu bamaramaje, ngo baguma kuririmbira aho bari bategereje, bararirimba barategereza le 22 ngo ziragera, saa 6 z'ijoro ziratambuka, ngo babona ko Yesu atakije, ngo bongera kandi iminsi ngahe barahebura, iminsi ngahe barahebura, ngo igice kinini kirataha, ngo waza gusigara umwana w'umukobwa witwa Rebeka. Aravuga ngo nubwo Yesu ataje mu kwa kane, ngo ntawubizi ntawuzi igihe azozira, ngo nyamara azoza ku ngoma ye, ngo ndacyategereje umukiza wanje. Ngo aguma muri cya kibanza kubera ubuzima bubi no kutabona icyari, ngo araruha rwara igituntu arembye, ngo aravuga ngo rekaje kwa se na nyina, ngo arebe ko yobona karya. Ngo agezeyo araremba cyane, ngo agiye gucikana akirwaye cya gituntu, ngo abona ko umuntu aza, ngo aramubwira ngo andike indirimbo Rebeka, ngo yandika mu mibaro ya nyuma yirambika urupapuro, aririmba iyi ndirimbo. Murinzi wemenyesha ibihe iwacu se ni muhero. Ya otika toketa laribo ariko mane ndacabazi byaremwe byose bensobeza bitya bite, dorisi yakiza gushira guma mu ntambara. Arayiririmba Rebeka bwanyuma akuka kararoka, ngo basanga urupapuro ruraha ku mutima, ngo bararusoma basigara bayiririmba ku kiriyo. Na nyuma mu bitaramo by'abera iririmbirwa muri Bangladesh na Komoro, barayiririmba muri Islamabad na Casablanca, barayiririmba Kigali, barayiririmba Nouakchott, barayiririmba Monrovia, barayiririmba Bogota, Sao Tome na Sao Paulo, barayiririmba barayikubita i Kampala, baramanukira mu Watoro, barayiririmba iraririmbwa muri Kenya mu Banyamasayi, irazunguruka Tanzania, iromongana muri Zambia na Zimbabwe, ngwigare muri za Togo, ikora igitangaza. Haleluya! Nimuzamura bako tuweze sicyubahiro ba. Ya. Dutegereje umwami kwa sasa. Dutegereje umukiza kwa sasa. Dutegereje umukiza kwa sasa. Impamvu ya gatatu natinze. Impamvu ya gatatu ikwiriye gutuma dukanguka nuko turabarinzi. Nuko turabarinzi. Siko revi? Turabarinzi kabisa. Turuza abantu bari mu kuducika bakaja mu isi baraguye, tuzobabazwa n'Imana. Tuzobabazwa n'Imana. Aba bakorari bari mu kunanirwa gutizuba riva bakoroma mu isi ya Satani, tuzobabazwa n'Imana. Warihe wa murinzi we? Yewe Yerusalemu, shiza abarinzi ku nkike zawe. Umurinzi mwana, umurinzi muwawe, umurinzi mwa papa na mama, umurinzi mu itorero, umurinzi muri Kigali, umurinzi mu Rwanda, umurinzi muri Afrika. Imana yaraguhamagaye ngo uhagarare ku munara. Shiza abarinzi ku nkike zawe, ntibazatuza ku manywa na nijoro. Barinzi abarinzi basinziriye imbere yabo barinda. Intambara ko ziratwinjirana mu rusengero, amacyakubiri karatwinjirana,
umuryango tugezaho abantu bangana mu izina rya Yesu ntibaramukanye mu izina rya Yesu. Ibiterane byo guhangana, amafishe yo guhangana, ingumi igipasu byo guhangana. Abarinzi bagiye hewe, mwabarinzi mwe. Mana ifite agahinda bavandi. Mana ifite agahinda n'umubabaro. Abarinzi barasinziriye bageze nabo ntibabizi byasigaye binyuma yabo, n'agahinda n'umubabaro n'intimba. Muri abarinzi bavandi, muri abarinzi baza mugenzi wawe ngo ariko urabizi ko umurinzi, urabizi ko umurinzi, urabizi ayo makuru afite urumurinzi. Kubera ko muri abarinzi, kubera ko muri abarinzi, urumurinzi ndumurinzi, twese turi abarinzi. Kubera iyo mpamvu usinziriye wawe kanguka uzuke, Kristo abone uko kumurikira. Kanguka wa murinzi we, kanguka wa murinzi we. Ibihugu bizabishira abasirikare ku mupaka bikabwira abaturage bose ngo baryame basinzire. Siko zemera. Umurinzi umwe azagara ku muryango w'ibitaro, abarwayi n'abadokteri bagasinzira bose. Wenyine Imana yaraguhamagaye ngo uhagarare kwirembo ngo abandi bose basige basinzire. Ariko wasinziriye mbere yawe, ariko wasinziriye ibyo gupfa, wasinziriye ibyo umwanzi ashaka yaragukungutirije. Uza wibuka kuri umurinzi, uzureba comportement zawe, uzureba lire yawe y'amasengesho, uzureba umuvuduko wawe. Uri umurinzi koko, uri umurinzi koko. Iyo ureba uko usoma ijambo ry'Imana, iyo ureba ibihe byawe byo gusenga ku manywa na nijoro, uri umurinzi. Impamvu ya gatatu ikwiriye gutuma dukanguka nuko turi abarinzi, nuko uri umurinzi. Ubwira umutima wawe ngo wa mutima we, ese uzi ko ndi umurinzi? Uzi ko ndi umurinzi? Ingo zararangaye. Ubundi narababwiye ubushize, ntabwo ikizaga ikingurugwa rikare. Ikare n'umwango nukurinda injangwe ngo zidakora mu mboga. Ariko ikintu kizakirinda urugo ni igicaniro cy'amasengesho. Amasengesho niyazarinda urugo. None amasengesho yarazimye, ingo zirarangara, imyango iragwa, amadirisha avaho, abasimu n'ukwinjira imiryango yose. Nicyo gituma mu ngo harari ingumi n'induru, gutandukana, gukorogana, pya. Hari ugo rweretse gusambuka ngo umugabo ntiyemeye ko amafaranga ngo bohereza kwa nyirabukwe. Yewe twebwe tubishura inzu twabagaburira, none ngo naye yandi twabonye yose reka natwe tugura kabanza. Ndavuze ngo agende kwa ba mama. Yewe reka aja, urugo ruba rurasambaguritse burundu n'uburwarashize rurasambagurika. Nukubera iki? Nuko abarinzi basinziriye, nuko abarinzi basinziriye. Ingeso zinjiye mu mago, ingeso zinjiye mu miryango, zinjiye mu bubakanye. Nukubera iki? Nuko bari absa, les absents présents. Les absents présents ndabwira igifaransa, ariko nibe nikico mwibarabara cyo gutoratora. Nukuvuga na manuvo academique. Nukuvuga ngo n'abantu sinzi bavandi. Ya. Ariko Mana yaje. Bwana sifiwe. Haleluya. Hari umuntu wavuze ngo wogira abanyamasengesho babiri mu rusengero, ngo ukagiramo Eliya ukagiramo na Daniyeli. Aravuga ngo iryo torero ryo bigitangaza muri isi. Bakavuga ngo Eliya numaze asengana na Daniyeli nibo banyamasengesho. Dufite igihumbi kiruta ba Daniyeli, ariko umusanzu wabo n'umubyizi wabo tituraruha tubona n'abashangu n'abapalesele n'abalezi. Ese niko wajya abanevuge n'abapalese n'abantu ntibaragira n'abantu baraho ubwabo kibazo yo bageze. Ya ando kisalari boya. Iyo ugeze kuri Pira Mountain munsi y'igiti kimwe hazaba usanga abazungu bavuye iwabo bapfukamye bakaza bagasenga kwa kundi bari inzobe cyane. Inzara ikabarya, ya mitsi ikarubiga hinduka ubururu, imitsi ikirega. Umugabo umwe ngo ni Kayibanda yaramaze iminsi 70 kuri Pira Mountain harenga amabuye. Yo uzotemba upfi atarya atanywa atange ariyo ari mu gitaramo ari mu mbaraga kurahindura akaba cafetaria n'iyindi kurahindura n'iyindi
kuranywa icyayi hano n'imbuto, muzane Macedone, muzane nibi, nimugoroba nimushiranga Chelsea irakina nihe na Liverpool. Mada tuntegereze nushaka ntunkorere sinza vuba. Nuko ubundi ikibaye icyo ugaburiye ubwonko nicyo buzabuhaga. Icyo ugaburiye ubwonko nicyo buzabuhaga. Kandi kiri imbere y'amaso yawe nicyo gihinduka intego yo gutekereza ku mutima wawe. Nicyo gihinduka point de départ. Nicyo gihinduka impamvu nyizina yo gutekereza mu buzima bwawe. Nicyo gihe bazabagira uca Messi yagihusha ukamugira uri mubiki. Umunsi umwe barakinye umugabo umwe n'umupasiteri ahantu ngo bagihusha nyine gutya yamavuga ngo ngo daimoni w'inyatsi mu izina rya Yesu. Tuzi cyagihe niyo umuntu abageze ariko cyagihe Daniel we abariyo Daniel. None Daniel nabagiyeyo ninde wosobanura yamandiko yanditswe ku rusika? Ninde undi wasobanura? Ninde undi wosobanura cyagiti kirekire ngo cyakuze kigahetura isi yose? Ninde wovuga ibyakakabuye kamanutse ngo gahonda cyagishushanyo ngo kiravunguka gikwira isi yose? Ninde bari kubisobanura iyo Daniel aje muri ibyo? Umugabo umwe baramoje pastor batari pastor uza wigisha icukuye kuwa mbere tuba turi kumwe nawe hamwe ikaho, kuwa kabiri turi mu ikaho, kuwa gatatu turi mu ikaho, ahavumbutse turi kumwe nawe kugeza kuwa gatandatu. None ku cyumweru niko uzubwira abakristo uzusenga ryari, uzusoma Bibiliya ryari, uza witegura ryari, uba mu biki pastor? Kandi abo bazamubwira niba abanebwe bo hanze babana nawe iriya mu ikaho. Basi nunanebwa uza wiyaranja wirirwa ahantu wenyine. Nunanebwa uzuba basi nkugiraga self confidence wiyaranje basi uje ahantu. Nujanga fantizi guri 2,000 uzohura n'indavanga uzugenda handi guri 15,000 nico kizoba gukiza. Ese niko bimeze? Impamvu ya nyuma turangiza ikwiye gutuma dukanguka Bwana sifiwe no kugira ngo mutaja mu mosha. No kugira ngo mutaja mu mosha. Yesu aravuga ngo nimusenge mutaja mu mosha. Nimukanguke musenge mutaja mu mosha. Igihe niki umwanya n'uyu ngo kanguke usenge utaja mu mosha. Bwana Yesu kawaambia kesheni muombe msije mkaingie majaribuni. Izo ndirimbo z'abantu bose barengeje imyaka 40 bagiyogeza 50 nkuko kwacu. Mwe sanga mwe muracyari batoya. Nzu umukobwa n'umuhungu ni impanga ntibazakora anniversaire rimwe ngo ntibangana. Bavutse umunsi umwe ariko kubera ko nyine ikicyaje cy'umukasi cyo magukata kata imyaka. Umukobwa we ngo aracyafite mikeya cyane. Maombi ni silaha kwa yule aminie. Bwana Yesu kawaambia kesheni muombe msije mkaingie majaribuni. Kesheni muombe msije mkaingie majaribuni. Bana bacu bashiki bacu barumuna bacu dukunda byo mu mutima ni musenge mutaja mu mosha. Abandi benshi tubagisenga ngo bafite ababasengera. Abandi tubaherutse kwitaramira ubwabo nabo kuma gutabaza hirya no hino. Ni musenge mutaja mu mosha. Musenge mutaja mu mosha. Abagabo biri bage masengesho barasenga ngo buce imbaraga zo gutaha zirabura. Nuko bitegura urupfu nabo. Umugore umwe ngo wagendagendaga arabatoraho bendaga guhwerera ngo asanga bageze ku munsi nkuwa 100 ngo barabarengeza kugira ngo babigishe kurya bazabapfunda igitaha kugira ngo basamura amenyo ngo bakarongera akaji gatoya bagiye gukira ngo barubuka umubiri wose barashishura igishishwa kikaza kivaho kakurya kw'igitoki
ngo bagakura igishishwa baha bashaka Imana. Naho wewe waza utuma ngo umukozi ngo ushake izo munda ngo nizo ndimugukunda muri iminsi, ngo ushake ngo n'igitoki ciza ngo ushiremo n'ubunyobwa ngo n'amashaza ngo ushiraho ngaho. Bana ntimukore kuri aya mata nayaso, ibintu byose nibyase. Abandi bagabo ko barashishukiriya barenda gupfa bari imbere y'Imana yabo. Ijuru ryakingukiye ubugingo bwabo ngo bari munsi ijuru rikinguye. Umuri ibyo aravuga ngo binibutsa zanzozi Yakobo yarose ngo bimereye nk'urwego. Wasezeriya we kanga ukuzuke Kristo abone uko akumurikira. Kanga ukuzuke Kristo abone uko akumurikira.